abantu bezendlini yami engingabazi namakhamera la kugcwele amakhamera ama-security kwenzakalani angazi ukuthi nangidisturb. Sis ngicela ukuthi uchaze ukuthi kahle kahle sina endlini yamfethu mayelana nayo ngoba uyachaza la ukuthi siyamdisturb sifuna ungamoshi isikhathi sihlele sihlalo dabeni siphume esambeni. Uyazi kuyangicela ukuthi uthi awungazi kubeni ungazi qho wena uyangazi yimi lo sisi lo osebenza lapha emajadini uyangazi hla nawe futhi la emjondolo ungazi kahle wena uhlezi usiza abantu ngezwe kuthiwa usiza abantu saxoxisana wangitshela ukuthi hayi uzongikhuphela i-credit score yami ngoba ihleli ku-36%. Yeso ngakutshela futhi leyo nto sayiqala kuJuly wangitshela ukuthi wena ungakwazi ungenza leyo nto ithathe ngisho u2 months ngabuza ukuthi malini ngathi wena 3000 ungazi ukuthi ngisebenza kanzima uze ngithole imali ngathi mina ngoba sekuJuly manginginika le mali ngoba uthi hayi within 2 months izokusilungile should nami ngoDecember ngiyokwazi ukuthathela ingane ngecredit wena angisakutholi efonini nganginike u3000 wena. Hey yazi nganginike u3000 wena awusatholakala efonini mangikufonela izinga kanye ithi welcome to voicemail ku WhatsApp ke hayi ke angazi kwenzakalani. Ngifike la intombi yakho mangiyifica la endlini ingitshela ukuthi hayi sisi akwena oqala ofika mhlawumbe wes4 noma wes5 njalo mangifika la kaze kwathiwa ngoqala ofika intombi yakho mangifika la ngizoyifica la ihlezosho njalo kangaki mina ngikhuluma naye WhatsApp ungitshela ukuthi ngifike ngithi ngiyafika la endlini yakho ungeyisa ungitshela ukuthi ulinda angazi abantu abaphezulu kwashaya cima ngoba nathi ngasala siphansi wena uyangazwe nathatha u3000 mama uzongilotuza ecredit score uzongikhuphela yona ngoba iku36 kuzobe namhlanje ngalokho angibaleka ngoba uthi angazi kwenziwa yini ukuthi kudlalwe ngabantu abayizamelayo empilweni yini ningayi kozama kubantu asebe right ngoba niyazi ukuthi kulula vele ngapha kubantu abahlwempu. Ayikho mina into engizoyikhuluma futhi amakhamera cala ngiphumele nje mina ngeke ngakutheni mina engifuna imali yami into engifuna yabo wena ngifuna imali yami lalela Bethima sis i-wrong lento yenza. Okay vele ngizongishaya ngizongihlasela imali yami ngisho ngefoni ngizongihlasela hlala phansi nizongihlasela hlala phansi sikhuluma uthi size ngani bafethu necha hlala phansi angiphuma la endlini hlala awuhlale phansi noma sifonela manje ngeke ring ifoni yakho ima ngithi ima uthi usisawumazi akithi aneni bafethu asikhuluma cha ima wena lalela mfethu wemfethu lalela la angithi uthi wena usisawumazi asikhulumene asikhulumeni wemfethu imaki yini wena usenzile yini esesizoyikhuluma manje ayithi uthusisa umazi lalela bodi baningi mfethu abantu engibasizayo mina baningi ngamtshela ngathi akalinde liyeze lakhe wathi within wena wathi 2 months ngeke uzuphele ungangikhuphulelanga i-credit score yami kuzokubi namhlanje u3000 wawuthatha imini ngiyachaza ukuthi baningi aninde kanjani uphelile u6 months mina nganginika imali yami namanje akwenze lutho ukumphika lo singena la eminyango umphikiswa yini awukuchazela lelani bafethu njoba kade ngimchazela naseqaleni ayikho into engifuna ukuyikhuluma kulamakhamera angithi sizokhuluma sobabili ima ke wena manje usuthi sezokhuluma nobabili uthe awumazi kwangeke kuze kufike yabo ngoba ngifanelele ngibhalele show ukuthi abeze bezongisiza ingoba ngikhathele ukuthi uma ngifika le endlini yakho ungenza isilima ngingakufici noma ngifice intombi yakho ingichazela this and that ngicela imali yami la ngizophuma nemali yami la sis yini nje angithi lento bafethu ngicela niphume le ndlela la bazothatha le mali ongafuni ukuyikhokha uma ngihamba ngedwa ungenza isilimo ngoba ngumuntu esifazane ngicela imali yami wena uyiskema actually iproof inkinga nayo khona indimali enginika yini ofuna iproof bebekhona indimali okunika wemfethu wena yini engathi wena ujwayela mina kahle yini ulanda amakhamera lana bebengekho labantu uzalana into engeproof yayo ngeke uzuphika into engeproof ngicela imali yami awunike imali wemfethu imali yami awuchazeke ukuthi yini noma ngize nginike i-bank statement uyibona imasisi ngicela ukubuza ke mfethu ukuthi yini ekubambile ukuthi usisi ungamlungiseli njengoba nani nixoxile ba ayikho into engizoyikhuluma kumakhamera okay ngicela yabo nje bengilethela amakhamera angithi sasibabili ngicela before sizwe uze wena ukhuluma khona into engicela ukuthi ngiqale ngicacise kuqala uyabona lento yokuthi khona umuntu ozokulungisela izikweletu into engekho leyo
wena udlala ngosisi ukuthi uzomnyusela i-credit score yakhe into engekho leyo. baningi abantu Lalela la ngikutshele mina ngilindeke ngikutshele ima ngilinde phela ngilinde mina ngikutshele sisi i-credit score akekho umuntu okunyusela i-credit score. I-credit score uyinyusela wena ngokuthini uyahamba uyovula i-credit esitolo ika-Pep ika-Jet ika-Mr Price uyahamba uyovula i-credit lapha ya uthathe ingubo ukhokhe kahle. The moment ukhokha kahle ibona asebekunyusela ke mhlawumbe ngo2% kule nyanga mhlawumbe kulezayo 8% ngokuthi wena the moment wena ukhokha kahle esitolo ila i-credit score yakhe inyuka khona. Le nto yokuthi khona umuntu okumele umnike imali akunyusela i-credit score i-scam leso. Futhi ngisacela imali yami. Basuke bedlala ngawo ngeke yabona lo 3000 lo unike yena bekumele uhambe uye esitolo uthathe impahla zengane noma something bazokutshela ukuthi mhlawumbe sokunika u500 uthathe izinto ezingango 500 ukhokhe wonke uphele uphinde futhi ubuyele uyothatha okunye. The moment wena ukhokha iyanyuka i-credit score yakho ngapha yabo. Lento othi umuntu khona umuntu ozokwenzela i-credit score into engekho le scam leso lo yakujwayela manje uzokulungisela i-credit yabo. Lento yokulungisela nama credit score namhlanje sizoyivala thaqa. Lalela la uyabona njengoba ngibizwa mfethu ngengwenya edlezinye ngibizwa ngengwenya. Lento mina engiyisho manje ebantwini ukuthi akekho umuntu onyusela omunye i-credit score ngikhuluma ngento engiyaziyo. If you know you know, if you don't know you don't know. Bafethu Lalela la musa wena ukwenza usisi umtshele ukuthi uzomnyusela i-credit score ayikho leyo nto. Uzomnyusela ngani i-credit score yakhe wena? Sikwazi ukuthi sixoxe sobabili. Kanika ithuba ngizabantu ekubeni sasobabili mina lethama ungitshela ngalento yo-credit score uzongikhuphulela yona. Awuzange uzungichazela ukuthi kunabantu abazokusiza abangaphezulu kwakho abake awuzange uzungichazele lokho. Mina njengamanje ngithi ngifuna imali yami kuwena. Uma ukuhlula lokho ngicela ufonela abantu bakubatsho ukuthi ngifuna imali yami namhlanje. Lungile bafethu. Namhlanje ngoba nama kubika la ngo-December namhlanje. Ukuthi bafethu uzothola imali yakhe. Namhlanje Uzoyithola imali. Ngicela cishe ikhamera. Uyibanja ngazi angikho safe ngoba bazothi babe ngimola kumakhaya. kwamele ucabangeke lokho kwasiqaleni. Ngicela ningicishe la. Ngizomkhokhela mina. Ngifuna namhlanje. Njengo yamuzwa Yabo ngifuna ukuthi ngithi ngiphuma namakhamera engwabizi ukuthi ngoba ngicela bezongisiza bangifunele imali yami. Ngifuna ukuthi ngithi ngiphuma la ngiphume nemali yami. wena awusakwazi ukuthi ufonele abafowethu bakuzame lo 3000 kasisi ukuze phela mfethu izinto zenu zizohlezi ziqondile. Yabo nje mangathi ubuyisela usisi imali yakhe nje kungaphela siphume sihambe sikushiye kanjani. Yabona aba 3000 lokhu bathathe ebantwini. Uthola malini uma usubasizile? Imali nje oyitholayo wena. Lo 3000 wami uthathe ithole malini? Mina banginika 1000. Buka nje usebenza kanga usebenzela 1000. Yabona la 1000. Ngifuna imali yami ngala 1000. Lo muntu udala ngawe. Wenza isilimo ungathothi nalento ayishoyo into engekho. Iproof yalento ayishoyo wena unayo. Ngoba unayo. Mhlambe iyona buke ngeke uthi umuntu ugqoka umaFabian kodwa manje iyona ke yona yabona Fabian iyona emele lo ayigaba ngisho ukuthini kumele ubhudi lo Fabian ayikhumulele sihamba nayo ke le Fabian sengiyabona manje sengiqala ukuba neplan yokuthi imali yami uzoyikhokha kanjani ngoba kuyahlula nanokuba neplan lesikhipha lesi sohamba naso imali masigisoyikhokhelela phela amakhamera acishwa makwenzeka izinto embi masikuthela induku siyawacima amakhamera sebenza nzima kabi yabona cha ngiyayidayisa lezi zinto lezi lapha agoba iqole edrobheni la ophuma imali yami ufuna imali yami nalo soskipha seFabian nje sibiza kabi ngaphuma imali yami la imali yami nizongisa bafana endlini yami nizongisa ngicela imali yami hayi kabi
Baba ngani Imali yami. Wena njengoba Unandaba namakhamera. Leso skipper sibiza kabi. Siyayikhipha imali yami.